na medofo esi ahinaba enti yeni enkomwe to esi eboye dum ho ban pa Frank osi ahene medofo me moache na bia boko de baba de Adom de nyamia se Kojach Pharmacare Limited for ene mabe yenwenu a yewo ene de ye medase say Kojach Pharma de wona enimu ye fit over 40 years ni eba na enupa yede boy apomuden ho ban eba na yawa woni paduam so pese wo yifi ho na wapomuden ntimi gina yi a eye Kojach Procode ye ba Ghana ha ye de abo nipa bebre na egusu wodwa so anai wo pharmacy shop anase eye chemical store a wo gina wona so se mepe Kojach Procode se wuti na ye wo ya honam na wo ya anase bibibia ye ya obi a wo nipa duam no wonya Kojach Procode no be no ma efisima miensa ntem ko na wo ho ahyase to ye woni nsu a ye ne suspension ene ye won tablet ano de mpanifo de enti nsuo de ne ye nkwala se pepu abo anasa wo hwenimu asisie wo hwenimu so ne nsuo sebe wonya Kojach Procode no be no ma efisima miensa ntem ko no na wo ho ahyase se eto eye Kojach ya to ye bo ase aye nuru nyina yie se obi bia obenum bia no ebo apomuden ho ban na esan bo ni padua ho ban no na eboa ama watimi ade ho afiri yare ho apart from say yedi Kojach Procode buy no ena yehu say yewo enkrofo ni nipa bebre wo a obi a woni se ho hawo e wonanum ho hawo enka na cha wunya paste ba ko pa eno ano no sabi obi a ne sinanum sent wum obi a ne sen ha no ni nyina obi a use mane yeyi nenso enei Kojach ahwehwe mu hu say e bia na wode no ene ne ewo hodada no entimi mfa eno nti da bia na wo se ho hawo da bia na wo num ho hawo Kojach adwen ho say wo de ne hawo no waye anom waye de ama wo ese no ene enum no esome de ne son wo de enei Kojach say wo a enkabone wo anum wutwi wose wudi wanum ni nanso enkabone da so wanum e kire se pese na wo use no enya ade betimi akon etia enkabone Kojach ehu say enka no tete na ye de bidie ene de twiyese ebobo so de bodie tire efra ye de twiyese ye nim bidie so mfa so se etunka se enei wo nkwan anase wo fro ye sei anase nyinya anasente bam wo bidie kaka de tum de sija so a etwe sa gas na ewo mu na ma sente e begine mu no enti ehu se bidie so wo mfa so ma ni papa enna Kojach ato ne boase se etetemre mu na ye de bodie tire ebobo so no enei de wafa abefo kwan so ayam bidie no de afrafra nuro a enei eboa ama enkabone bi ewo num se wo yusu Kojach charcoal toothpaste ni twusia eboa etun carbone no esa boa ma wo sen paye fitaa enye obi ana ne sen fitaa de nenso wo normal teeth anasa wo natural teeth color no e wo setimi da ne ho adi na wanum yakono e bia nema bia wudi enema bia wonnom nema bia wotwe ama wo sen color na sesa obi okra duru bia wonda so a wonnom nti ama ne sen color na sesa ye ntimi ntua wakono de woni wudi ne wonnom ho na Kojach se wudi de obedi wudi wakono de nom wakono de wi a anopa bo modern so betimi edi wonum ne edi Kojach charcoal toothpaste no atwi wosen edu anwume so afa twi wosen ebeboa ama nema bia wudi ama wosen kala nesesa besen bia ha we besen obi pe cafe obi pe colors foods no eba ne saa na kala no aka wosen so na emum Kojach charcoal toothpaste wo se ebeboa ayi saa stains ni nyina akeka wosen so na wosen temo ena wosen ase enyina fi ho ama wosen so ayakondo enti eye Kojach charcoal toothpaste ye wona kese ene ye wona nketo a enti kese die ene obetimi dia tofie na emo wutu kwa kodi nansa na wotwe ibi a wedding bi engagement bi aye bi uko date bi mu asa wonya Kojach charcoal toothpaste eye keto ana korokoro ano a wo de show bag ma betimi aboa oye pa eno achi no ye wo Kojach regular fried toothpaste wo paste ba ko a woto a toothbrush ba ko hyemu free epu ahuru pa eno nti ama woto bi a etimi chema wo ema wo sie sika ena eno achi no eboa ema wo sene ye den ema wo sie achi na mo ne ye den eboa ema wanum ye hwam eyi pampan boni bia ena ma wo sene so da ho ema akono a etimi didi etimi ba ye wo paste mi wo betwi usia wie no won sai se obofro ne ade aduane die kwa na ya asem Kojach say wo use Kojach regular fried toothpaste bia ema wanum te ema wo kon do se obetimi didi yi esan say wanum eye hwam no wanum so te eye Kojach regular fried toothpaste ne ye kan for de ama wo eno achi ni hu say enkwala na penema ye dokodoko de sweet no fitin anopai wofo bebo kasa ne nyina ya kodokodoko de enko a enkosi anwumre ene Kojach say ya dwen kwala na hu say sene ye be ya akwala na numa hu medi be gina yi
akwala nya kukudu atimi asua ade wanya kukudu atimi akasa wo dom mu ene yi wokọ class a watimi bisa question wo bra omfere ho nsuro ho se nanum ye hwam nanum tia ema ne nya saa kukudu wi ema ne confidence level ne kosoro abribia misrew wabofra na wo ya yete me no echese bote no wo mpeso be kasa na sentina wo nanum no ababonte na fofo asere no wo mu sen kwala patwe atwe obi ha opefere ofere ade saa no eba ne saa o misa question bia mpo enti da bia na o te class saa ma wo bana numa humidie hu hia wo ene ya wo ya wo fui akwala na humidie numa humidie aso di eda wo so dwen abofra no ho ne daache se ne be numa humidie betime gya ne na so oduru ni mpani fie so a ono ankasa hu ne ho so hwe no wotimi abone bra ene Kojach se yusu Kojach case paste emo abofra no ya to ye bo ase aye ne se ne be ya enkwala na numa humidie betime gya yie na atinya fight etia bati yes boni bia ese enkwala ne se eba enkwala na enum eba wo hawo utwi akwara ne se de bia ne nso sebe cent wonanum e kire se pace na wo yusu no emwa akwala no Kojach se so Kojach case pace ne hwe utobia toothbrush ba ko hyemu freedom abofra no eno achi no emfaso de Watson se akwala wo 2 years 8 years 12 years omo nyina timi yusu bi man yeyi enkwala no omo penne ma eya na eya attract won se pace ni bi wo mu nyede nti akwala ne de kana no anei ade achi a wo kotwe ne sia na yasem wo de aba bedi na chi wo beta na wo bekrokro no Kojach se ene pace no wa ye ne se ne nkwala pe emu hwam emu ode wo de twi akwala ne se ne ade achi akwala na akasa be finipem ebe attracting so no akasa be twi ne se eye Kojach case paste na ye kanfo de ama wo eno achi no ye se wo a wo se femfem ho emfiri dudu mu wo se femfem untimi ni wakono de ebrawo esi wakono de kwan Kojach se ene etu atwa wonya Kojach P Kojach F ne toothpaste na ne mouthwash ne bia wo a wo se femfem no emfa ho ne the number of years a wo se femfem na di wonya Kojach P Kojach F toothpaste no na mouthwash ne bia eboa wo etu se femfem na se eboa wo ebo wo se na ho ban se na be ya wonya se femfem Kojach P no be di kan de atwi wo se eye paste no na wo puhuru na gu memfa nsu huru wonum be 15 minutes so ma du no machi no na wo de eye mouthwash ne agye wonum eye Kojach P mouthwash ne agye wonum wo so wonum ma be 2 minutes na no so apia gu memfa nsu huru wonum obetimi adi de ope anom de ope bia wo ye ne sa anopa ne anwumre ne sere wo se femfem no asibi tukura ama ho atumi ato ama watimi adi de ope wo sene ye wo ya wo si echi nam no gam no eya na ho na honhon ebi obo nsa hihye nsu e kire se pesti bia wo yusu no na emwa wo Kojach se yusu Kojach P Kojach F two paste ne mouthwash no wo sene ye wo ya wo sekeka wo sene ye wo ya ne nyina wo yusu bia ebetimi aboa wo ye numbers no na gu screen so no wo pedodo atu a ya so ye kese ne enkran ha ye wo okanshi drug lane okukuma senso a ye oke yetu agya kese ne mu woni kire woman hair la bo nse Kojach Pharmacare shop kese pa wo enu achi no supermarket ahoro provision stores no nyina no ope oral care product a efi Kojach aso ya obetimi anya bi okoba bi ne yesi bi ni ho yoso hakwa de asa hakwa de bi ni ha meso frɛ ye numbers no ye be kire ba bi ye ben wa wo betimi anya bi ato ye number no eye 0531 07 00 and a 20 0531 07 00 and a 20 Kumasi number is 0531 06 99 and a 45 0531 06 99 and a 45 a foot took a crowd when I say Bosome mi and Sebia yas on toothbrush no Kojach e wo toothbrush a hodo ye regular toothbrush ye wo a toothbrush a ye infusing with charcoal and until you choose a boa e stance bi afi wo so and na ye was sensitive toothbrush mo am was fem no so ye wo toothbrush so ho enkwala no so ye wo toothbrush ho and they use toothbrush addresses no ye soft sane be ya emfa wo haw emma wo si achi nam no wo twi wo si amugye pra mu nya no e de haw na ebre wo sen dachi wo benya haw Kojach say ehwehwemu che say use toothbrush addresses no ye soft and na Kojach akofa ba and ye say mesese wo twi wo sen anase wo di wonu mu ni a anye kra no eya spend the best 2 minutes yen ma ye pentam yi ma wonum ahomedi hu hia esan say wonum no eyade a ehu hia say wutimi di honi se na be ya nuane ahodo anone ahodo a wode famu akọ yem na opese emma wa hoden wo ni paduam no enkofa wa hawo bi mra wo dache yaro bebere ho a ye fafi enum aye ni ntia ene Kojach kitufu se anopa ne anwumre bo mode se anye krampa mienu dakoro ena sema mienu na ofadi wonum ni ema wonum ahomedi entimi nyina yie ye kwa ye be kasa awa atu
wobetimi etimi akwanim na wotimi edi nkitaho na woni nipa etimi edi nhyiamu wo confidence level betimi akosoro wo bra wa hye nipa na wotimi edi nkomo atimi akasa ma wonum ahomedi ntimi nyina yie eye Kojach oral care product ana yigu so aye kanfo de ama say supermarket ahuru no nyina no ende me no kasa bi adwuma ni ho wonya adwuma bi nya ya bra ya so ye mo anema ni bi na ma surveillance bi di adanse say Kojach product na woton ebe boa wo ama wo so wetimi anya kakra enti nei Kojach nkomo ne dia bre da se papa anti wa mo wo na kira kwan numbers no so go ho frɛ na nya bi fetwi o se wa bo se ho eban